Ora tan kai te bime wo de minisi min tia wani me wo ina nunda bakanda ye. Yana kukurin kan ni kawasan ako imgya ko te me to ngongora ira dikin nam radio. Pa sawa ki ro in kai yon na ma wani me ten nano. Ngayaran kan ko ta ko pa. Ye me ten nano me ko tangide ni kan ngora ya kin ina nunda bakanda ye yo. Me nam ta pa no ngora me ye. Yana kukurin kan ni busmay ko yon na unam pantare pon. Ay suwa wo wa kya. Wo wa to wana. Ake tenu wa kya. Kia comments yon the life ngia ko ka itara yon ngongora menam tabana ko ngongora me ye Things at the front of the change the master's plan. He's God's and God's alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives preserve its truest praise for God and God alone. God and God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire. Our hearts will never die. Of God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives preserve its truest praise for God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives preserve its truest praise for God and God alone. Let everything that lives preserve its truest praise for God and ora tan kai te bime ono de minisi min tia wani mewa narune kono meginna de songora ya mai dor de bakanda ya yoki ta kanda ni ngana perang na papa ki pa ko ben wa ka ni garawata be menam ta bano ngora me ye patong ko te mane ko ben ta maraki am kare be nanu de bakanda ya yo ki tong ko te ni ko ben ya ki on ka to bi am mauski ngayere menam ta bano ngora me ye bo ko ni kan ta be mana ko wa ki nanu de bakanda ye da te me to na bang kan ne Deita na koron ngongora me kanwa na uriniri ake yesan kata oro bukim me kanaro na pa ye me meten na no me kotangira ni kan ngora yakin na ke do am kati giroi
Awayon kan namtai. Kya kukureni bus mai ko yon nam pandara po nei suwa wowa kya. Wowa to wana. Akia tenunga kya. Ke komenti yon the live ngia ko te meto ni kakaitara yon ngongora. Men namtabo. Ane ko te meto ngongora meyei. Ine poi ko te wea I toro iro Irine ko te wea Lagi toki Kamu nganai nautare Nai ko anganai Nakarahi bukim dikasih osi Ayo ngai dewe kanakuai Nane boy komeni kosiko Dewe aniko aua Mentangira Sile boy konaki tutuki Kamene nai awea Dewe ayanganiko Meyu ayo Pakona kapunganay Nako Nenika sosiko Sinatuloy rumarawea Asinangani ko mewrayo Kapunganayra Ayo ngai dewe kanakuai Nane boy komeni kosiko Dewe aniko aua Mentangira Sile boy konaki tutuki Kamene nai awea Ayo ngai dewe kanakuai Nane boy komeni kosiko Dewe aniko aua Mentangira Sile boy konaki tutuki Kamene nai awea Warata ingai wabi meto wana de minisi minti awani mewa yon banan Hope Radio FM 89 ina nun bakanta ya yo yen gande de meme de nan ore khos are tangira kina kona o de meme de nan wa yo yero mirun do ware nan si tera khaw a ta ko de kan de meme de nan wa yo meuri banan Hope Radio FM 89 ta yo ga men na bobusigo kona katanga te kuna re dare bon meri ya khain de base me beso pasina ka meura nongora ye nan mai toro toro de bakanta ya yo
Onna kameuri kong kwete sa memeden nano nan sidira kau menam tapo. Ano ko di metuan ka kaitaray me yai ko na meuri. Ayong kande memeden nanom. Ara ko tangiri ani kanong raya kinna. Menam tapo ane kongong rame yai. Teteme Yesus. Yera pa kuna kuna teteme Yesus. Benin kuna yang tetare ona yo. Yang tetare ona yo. Warang kya ko de medo nongora ira kinam radio de pakantay ay. Sibenin ko nan dede me Yesu yon de tare bona yo. Pato ko mena New Zealand. Kita ko to kan deka inanon de pakantay ay. Tare bona ko ina de tayero kay nanu yey pokon rawabatam. Kay nanom o to be igara ri kya ko to na kya inanon meom. Inanon de bong dawana me dawana. Meni ko na mande de songora. Ya wusirang kanya ni kara ko ira narata inka ye wapi me ono wa de minisi minti avani mewa. Uringa este me don wa kina ko inanon tiawan me me den nano. Me akwa ki mamani nga. Aya mawan me me den nano na to kiro ainkanye. Tiawa no wa. Me yo na bang kanya de me me den nano re tangira kina ko na inanon de pakanta ye yo. O te me me den nano e yero ko me de tapo ya New Zealand. Aya kya kora ya bai metangi. Ako na ande ita koropu o New Zealand. Inanon de pakanta ye yo. O tapo te kande me me den nano yo. Kona meori nara nara wea Yesu Kristo.
Erangin rapa mi ko na yo, erangin ako roy. Ana po pusing kan ba ko nakatanga memeten na no wayo ang kanaro na bayang roy. Era pa. Tiki roy may kan God bless. Ana kami uri kong kwete sa memeten na no kapuini atangi roy eran. Menamda pa no ko de meto ni kakaitaray may ay. May yo New Zealand may kan kuna meuri. Ayong kan memeten na nom. Aro ko puntang ira ni kanika mew ko nong raya kinna. Inanon te pakantaya yo. O song raki na kon a memeten na no. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the
Kuban di meto na pa nungongoray dari kin nam radio nunun tapakantay ay. Tetahinggay wabi me avanuari kiti minisa mga po siya vanowa. Me, ayun na pang kanite memeden nano. Ari ako siri nano na utare poon. O yata ko tayakan de memeden nano ayo. Kuna meuri mo de memeden nano me itapaya ka eita. Nakanibubusi ko me ako nakatanga de kuna revari ki maisin nambay. Pasti na kami auro nungongoray ay. Inano may turuturon tapakantay ayo me yon naratapo eita may turo. Ona kami uri kong kwete sa memeden nano te tea kato mini ko menam tapa na ko te meto nungongora yai kuna meuri. Ayong kani memeden nanom aro ko puntang ida ni kani kami au ko nungongora yai kinna me yon tapa ya ka eita ikane. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will keep singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be disheartened, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Warata ingay wabi me wari kiti minisa mga po siya wanowa. Ayun na pang kanite memeden nano re ko siri nanon de live. Ari tangira kina pena ko na nanon de pakantaya yo. O yata ko tayakan de memeden nano ayo. Kuna me ori de sakana ko pana di Hope Radio FM 89. Tayo kame kunang puni kata nga mo memeden nano wayo de kunare. Ikay nano kong kay. Pakatikirawan na sira Rianita. Sito. Nikeyan. Apene kiri beste boboto. O nakameuri kong kwete sa memeden nano. Meri dieta menamdawa na ko di meto nangongora me yay. Kuna meuri mo ino nito pakantayay. Kuna meuri. O yakawato ang kanta kakatikiroy na kon ni Dianita sito. Ni kaya ni kiri bes kentiyo kiri kakin di tayayo. Me ayo ang kanta memeden nano marokotang ide penatang. Ari kina pai karabe peni panam ni kakatikiroy na ko ina.
inanon na natay ni manang o ni kaya kain kaskunan de daya yonki asangura nakon amemetin nano. Hoy to kumanin kunare nanun te pakantaya yo po kay panauringa ay kay nanoy kon te bongay ayak ya koraki ya punde sinano ni meura stay me duani kay nanoy yan tayo ko bena khairira ay na pena kawaira inanun te bong dawana me dawana men kuna mande de songora ya wosirang kandani kara koira narata ingkai wapui te minis mangkai ya mga po tiawa noa me yai na bangkande te memeten nan ore mangkos na perina no nautare pon ay ta ko te akante memeten nan wayo kono meuri op radio ta yo kai tare pon na be me yeita ay yakani bo busi kon kande pa kona katanga memeten nan te kunare nikatu apong pandang pon ka mewa yo nongongora yai me kai na waus inanon te bakantaya yo ngayare na ka meuri kon kwete sa memeten nano akia ro me bangkai ya ko te metu antakataka on ngare ngare kende tani nga kana kwani memeten nanom ngayere me yon neita me kanne kata uroi ko benang kata nga memeten nanom me kurupo me kai
tua pong imanangan ikaliw sa kameyo. Ika tua pong, ika tua pong, ika tua pong imanangan ikaliw sa kameyo. Ika tua pong, ika tua pong. Ye kairirai anai ko. Ye kairirai anai
Hoi boneski aga men nori da me kera roa. Da betai na noni meaura. On kanaro na bai te makure eskoroya. O sta ngwaira ngi pasinang da me rona be mena yeta. Nanga ya ro wiaki. Aga men nori da me kera roa. Men kuna mande de songora meru ya hain dero ndikira ke me ipairiki. Ya wosira ngane ni karoira narata ingai te bi me wo wari ki te minis mankai. Ai manga po te ava noa. Me yona bangane de me meden nano. Ngayere naka me uri kongwe de sa me meden nano. Kori mera metang men namda pa ko te meto ngongora me yei. Ayong kane me meden nanom ya kantani nga rokonde nga bong. O songora ki nakon me meden nanom. Warada ingai wan wari de minis manga ya mga po te avanoa yon banan Hope Radio FM 89 de bakanda ya yo ngayera kuna ki ro me ngku ya so men na ko me meden nanom ki na kana kwa to wana min to wana ayona bangane de me meden nano ngayera na manga me uri kona bangko de sa me meden nano to ngari to ata me namda bana ko de me to ngongora me yei kona me uri ayon kane me meden nanom tare po nar ko dangiria pa kona ka meo ko ngora yai kaya pun ro ko ringa kin sinam aria sani kita ni ko nanon teriri ki wanga te bi me to wana ngayere men ta pa ko ngora me yai to ngari ayon kane me meden nanom tare pon Yes.
tarbonay Ake ate sa Pepon na kiga po aki Ay po nanganiko Pampay na'y daki Kona kita taninga Yaki palika Tare po na koy na Koy ro koy ate tay Wala pundo ko yung tatay sa tarbon Tare po na koy na Karepon May kakukureng Yay te kora kora Mini na nonderay Mayroong teatuang Kalpon na Si Tete may Yesu Yung de tare po na yon Tare po na koy na Karepon May kakukureng Yay te kora kora Mini na nonderay Mayroong teatuang Kalpon na Si Tete may Yesu Yung de tare po na yon Si Tete may Yesu Iko na tete may Yesu O Tete may Yesu Yera pa kuna ko na tete may Yesu Tete may Yesu Ganin ko na Yung detare po na yon Yung detare po Hora tayo kaya ibon siya wari kita minis man kaya mga puhut siya wanoa. Ayo na bang kanit memeden nan wari ko siri nanu na utare bon. O yata ko dayakan ti memeden nan wayo. Tayo ka sa kana ko bana. Nabubusi ko me ako nakatanga tuwa na amdinirini. Ari-ari kina pa ibon panahon kakatikiroy na ko iya. Ora kaya kendo nora kina vere-vere. Ibeso ay Christmas ay punta po aki amin ay yan miya ngaya. Au dadara ba jeswa ena de metu ani bokia nangani ta kakura-kuraki inanu na yata inora kinde tayayo nakameuri kon kanne de sa memeten nano mennam ta bano ko de metu nongongura meyai aro ko hosiri nanu na utare pon kona meuri mo inanu de bakantaya mai turoi yarini ang kanne ponsinga ya meru ya kande chaigas may bairiki pangai ari narona panam ni kakatikiroi enarona panam ni kaunga ni kakura-kura na koiya oraki aki amina na yata boy ka ako akoro. O songuraki na konde ko nariyari na yaibukim. Bonsingayan Yehowa
Hawarta ingai wowa de minisi minti awa no we nanun tapakantaye yon banan Hope Radio FM 89 na yona bangane de memeden nanu are tangira kina kona o ta de kan de memeden nanu ayo kona meuri mo Hope Radio FM 89 ta yo ka me kona boni katanga te kuna are meiri ya kain de boneis me bondiki are tari roi ni kwawa pakaunga ki ya kain ra kayo kaista beni busina nun ta kawai Onna ka meuri kong kweda sa memeden nano perite kira kayo stera menam tapa no kongongora meyay meyonam ka inano na mitay ni bus tepa kantaya yo ko na meuri ayon kan memeden nano marokotang ira ni kanongora yakin na menam tapo ane kongongora meyay osongora ki na kon memeden nanom
Warada ingai suwa de minisi minti awanowa yon banana Hope Radio FM 89 ayona bangkande de memeden nano ayata ko de yakande memeden nano ayo ta yoga de kunari Yesu kingin de meu meri ya khain de bikeis me bigeni beu takategiro ina ko yata nongora naka meuri kongwe de sa memeden nano nando bakanda yei pasta ta boro kia ta umennam ta pano kongora me yei kona meuri ayon kande memeden nano ari kine apa Karabe beni panam ni kakatigiroi na koya tanu ngongora yo an panan Hope Radio FM 89 inanon te pakantaya yo osongora nakon memetin nanom warang kya ko de medo ngongorai rari kinam radio nanunda pakantaye tebi me gowa de minisi minti awanowa men narunam program maro ko ponta tane ye ni ka to ponti awanowa de pakantayo to to kin kan kan wan namma wan me meden nano me
Tarane kanga nang mais te meme den nano ni ko sina no beuna no te pakantai ai ngayere kwa kira ro meki na te me to ani kana ko yemi meme den nano ake te me to an swaina ayo na bang kande te meme den nano are tangira kina kona ay to te kan te meme den nano ayo na bubusi pa kona katanga te kunari ake te kanga ngayaki kona ayo ari na hiro ne yere ne ilin me yareta pai boni bana una bani kakate kiroi na kon napura ni mananga na kon te ngapong sina bubusia te aswa pena rona ki nana beku are nana koni kaya ai bon na koira ni kapene sabene te kiroi korapa te sakana ko bana a te kiroi na bang ko me ikane on na meuri kon ko te sa me den nano ni sumi ata kata ke na pura me nam tapana ko ngora me yei kona meuri ayon kane me den nano are ko bon tangira pena tang are are kine pai panam ni kakate kiroi na koni boom ni kaya sibanga na kon degen te ngapong sanguraki na kon memeten nanom. Akete kangangaya kikona yoa Akiati me ngari
Warata ingai te bime isua te minisi minti awanoa, yawan banan Hope Radio FM 89. Ayuana bang kande te meme te nano, are tangira kina kona ibukin te pakantai ei, are ari kina pa ikaina narawa ni meme te nano, kaya po sani bo onoa. Ayatang te kante meme te nano ayo. Kona meuri Hope Radio, tayo ka mea kona katanga meme te nano te kuna are korapa to we nam kakapaya na ko. Pai pun banauna pe ni kakaita una koina. On kakatikiroi na koya na siwa i katanganin tua. Kate tawani teri. O kaina pe we tenta ku pauro. Tiata. Tikiroi. Nguya na pe te sakana ko pana. Korapa. O naka meuri kong kuya te sa meme tenna no yuan na mokia ki menamta pana kong ngurame yai. Kona meuri mo ina nunta pakantaya yo. Kona meuri. Ayong kande meme tenna nom. Are kwa puntangira pe anatang are ere kine papanam ni karapara pana koncheswa. O morara riki. Ay panam na panikakatikiroi na koya na sim o boom ina nunta pakantaya yo. Sa nguraki na kon meme tenna nom. While the world looks upon me as I struggle alone, and they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. And there's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new, and I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Y'all sing it with me. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. And I thank you, Lord, for your blessings on There's a roof up above. I have a good place to sleep. I have a good place to sleep. There's food on my table. There's food on my table. Shoes on my feet. And shoes on my feet. You gave me your love, Lord. You gave me your love, Lord. And a fine family. And I thank you, Lord, for your blessings on me. Sing it one more time. There's a roof. There's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. And I thank you, Lord, for your blessings on me. And I thank you, Lord, for your blessings on me. Said there's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my
my table, shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Warang kaya ko di meto nangongora ira rikin nam rero nanun tabakan tayo Ayero na kanga yagi togi nanon waki mang kami yon ti awan memeden nano. Me apon neste te akari gay togi ni bahani ka peneki. Ngayarin te tayo yon kanya de songora. Sa mga roko na pen togi na kanwan na mawan memeden nano nanun tabakan tayo Awa yon na pete tayo de songora rin mga tauroy na pen kiri kaki me irarikim. Ngayari apon tayo pa kamo panaw ni karapako. Ibukin nam tayo wasan ni ka penen ngay. Mengay dira to wana ni karoko aki apa. Ay wabu ime denwa de minisi minti awa noa. Inanon tabakan tayo yo. Roma restan roniko poninga yene ito awi aku kwa ene tikiro ini kiran namawa nongongora aja swarom tayo na sapo mwake